godina za redom otvara turističku sezonu početkom mjeseca juna i svaki prvi vikend u mjesecu junu otvaramo turističku sezonu sa Gastrostolom Biograd. Nakon 12 godina smo odlučili ove godine da promijenimo koncept Gastrostola i da se od ove godine zove Gastro Biograd. Koncept je promijenjen na način da sa Biogradske rive preselimo izlagače i cijeli program na šetnicu i tu smo uključili i bazen hotela Ilirije na kojem smo odvojili gastrozonu, što znači sve gastroizlagače, domaće ugostitelje koji spremaju prvu večer najbolje svoje delicije, a drugu večer ćemo imati sve naše vinare i sirare. Uz vrlo bogati program, kako glazbeni, tako i kulturni, koji će se isto događati u zoni gastrozone, odnosno na bazenu hotela Ilirije. Još jedna novina je ta što ove godine sam datum Gastro Biograda je prebačen na 22.6. Kao što vidimo, to je produženi vikend i očekujemo da će svi izlagači biti zadovoljniji sa ovim datumom, s obzirom da očekujemo veći broj posjetitelja i malo bolje vrijeme koje je trebalo biti. A samim time, evo, možemo i reći da sa Gastro Biogradom više ne otvaramo turističku sezonu, pošto smo je prebacili na 22.6. A od ove godine punu turističku sezonu otvaramo sa slovenskim vikendom, to je od 27.4. do 1.5. i to će sad biti tradicionalno od ovu godinu. Znači, do godine 2019. sa slovenskim vikendom krajem mjeseca 4. otvaramo punu turističku sezonu i uz to ide manifestacija Slovenski vikend.